ngo bari gushaka ngo kugira ngo banyatake ngo iki kintu ngo bakizimye cyase Matama ko yabaye deported from Minembwe to Goma to Kigali ariko je Kota bro King nukuri Clement. kiriya kintu no ibyo biri kubera sensitive kuvugaho ko ariko nabivuze je nabivuze mbivuga uko biri jewe ntago barabizi ese ko bari kuvuga ngo ni kinyoma. Uyu mugabo Mico ejo bundi abantu mwari muri kuri ntuza yiwe yarabivuze mu nama kuri Zoom yiwe ntiyabivuze, yanavuze ko bakozanyije ngo abana bacu ngo bigeze ngo bakozanyije burya twavuze ko barasanye yarabivuze nawe biri mu byaha barega Sematama noneho aba barozi abangaba bashaka kuzicisha abantu bose baragiye bari mu Minembwe ko n'umunyamurenge ashobora gukoresha inama n'abandi akababwira ati situation ibintu byabaye politike ntimugire ngo hari umuntu bakunze hano bari mu nyungu zabo za politike banyamurenge mugira ubwenge bahita babirikodinga bro babyohereza i Kigali nabyo ari kubiburana ibyo ngibyo. Je mfite abantu batatu erega hari ikintu kimwe muja mwibesha hano hari abantu mwibesha ngo ni ibishobagane babarimo baduhereza amakuru mfite platform reka kuvuga ngo abangaba hano bariya muri twirwaneho ntibaza bahamagara n'uyu munsi umwana wo muri twirwaneho umwe mu escort ya Sematama urubuga twari turiko bariho batubwira ukuntu yaza ati yamanutse nta escort afite none bari kuzamura abo bantu babo nibo bagize ntituzi donc twateraje ntago umva banamubesha ngo baraje ngo bamukurikize indege ihaguruka ubwa kabiri ngo nibo ngo ba escort be baza yes ngo ba escort be ngo nabo baramukurikira. ariko bro Sematama kagiye kumbabaza kandi nari inkanga yakoze amahano menshi umva ariko urumva umuntu ukomeye wo mu Rwanda yabwiye abantu ntago mvuga amazina yabo kugira ngo bataza kubakindagura bari bagiye gushinja Sematama urumva bazariga Sematama si Mubaraka muganga Sanja simbizi ntago mvuga amazina y'abantu hano jewe urumva arababwira ngo Sematama mu Minembwe ntazongera kuhakandagira gutyo kandi abo bantu ni abantu nzi ko badashobora kumbesha. Ku wa gatanu uyu wa gatanu hari ekipi izamanuka ivuye i Kigali n'abandi bazavayo bazaja gushirira Sematama imbere y'aba Makenga. Ntimubizi ntago mubizi ko turabizi Adereke basumba bamuhamagaje kuva muri Amerika na bamusinga ngo nibazi ko bari muri ekipe bahamagaje Adereke basumba bahamagaza na Musinga Dr Musinga ya ibyo rero nivyo ngo baranyataka kugira ngo ayo makuru ntaje hanze ngo abantu bahugire ngo kuri Sanjak mujijisha abantu. Sematama ubu nyine jewe ntago nababwira ngo ari Kigali yagiye Kigali ariko ari kuri Goma. Ayo makuru arazwi ariko n'iriya video ariko aravuga iriya video yo kuza gukandagira ku mpande abapanya bavuze ngo uyu muntu agiye kuba nk'amakanika yigarurire imitima y'abanyamurenge noneho boramuka bagumutse bizatubera ikibazo kandi iriya video zo gukandagira ku mpande z'abagore zishobora kuba zamukwegera. Abo bana b'abasirikare b'abanyamurenge batwirwaneho rero bari kwire babaye ntago bakigaragara urumva ntago bakiri kugaragara. Uyu muntu witaruramutwa muramuzi ntago muzi je ntago ushaka kuzavuga amenyereye ni igifobagane ntago hasi agenda yari mu makuru baza niba atazatukana namuzamura ariko niba azatukana hari igifobagane kitaza gitukana Sanja oya barahari Deve azatukana Deve nazatukana ese you God is good ni rugomagira ni gica rugomagira ariko extreme ntabwo uzumenya abantu wewe ese bazokwambika marinette nzanyambara uyu mujama ntago ari we man please
Okay, Sandra wariko uravuga ngo bagutumaho iriya mayinja. niyo nyine ngo barashaka ngo ibi bintu ngo babipfukirane kugira ngo ntibivugwe, ngo baze kuza ngo bavuge ngo Sanjake ngo baje kuza gutuka Sanjake kugira ngo ibi bigomba kuja hanze, mwebwe ntabwo mwamuvugaho kubera ko muri abadahambana, iyo agiye muhita mwibagirwa, bakabazanira ubundi nka kuriya byabaye muri Nord Kivu, Makengaraje Reka kuja Hunda, kure babwire Cize wasansibirije oya abana Cizwe bawe. sinzamuvugira, Cizwe bagombaga kumubaza ibyo yakoze, ahubwo ko Nyine bataramwishe n'amakosa. oya Chiza yishe sister bro. Ntabwo je namuvugira na gatoya, nta cyaha bakoze mu kumufunga. Urumva? Ngaho ho bagize neza, bakoze ubutabera. Kwica mugenzi wawe muri koze imwe kubera ko mutumvikana, ubwo umuntu namuvugira. Ntabwo njye mbivuga kubera imvo za politike, no. Nta nubwo iyo ngiyo nabyivangamo mu mikorere yabo, ko ntabwo bamuhohoteye, ntabwo bamuhoye ubusa. Uri kumva? none Jacques Makaniki we yishwe nande? Ntabwo nshaka kuvuga kuri uwo mugabo, reka yiruhukire mu mahoro. Ntabwo nshaka kumuvugaho. Anje sinza nkunda kumuvugaho, abamwishe barahari. Umureke. Uwo mugabo w'abantu yiruhukira aho ari. none se Sanja Mm. uriya mugabo by'ukuri kumufata ubwo urabona ko ari ibintu bizorohera bariya abasirikare basigaye ari abanyamurenge, kuri ari wowe wabakarmi uzi iriya ntambara igihe yaturitse. Ntago uko muri kubitekereza none ukumwegeza kugira ngo bo bakore operation zabo, uko bo babifata. none Sanja, uremera ko nyine bagiye guhita bemera nyine kubera ko afande adahari bakora ibyo bababwira? Of course batabikora, barasagira imikino nabo bazaza ngo n'umwana wacu ngo no kandi agukubita foka ukagenda. Hari imikino se nabo bagira. Ni ukuvuga ngo niwe wenyine wari ufite ijambo? Si we wabayoboraga, si we bumviraga. Aya hari abandi, nawe tukazuzana amagambo ninde mukuru? Oya Sanja, ninde mukuru? acana abanyamurenge turabizi bazogumuka. No, icyo Sanja akakibesha aho gusema Tamariya niwe wari kubafasha kubakontorora. Sorry ruramutswa bakubona kwisigisho bagana utarico. No Sanja, no ukuri kw'Imana ibyo kuvuga ngo bari abana ngo bagiye guhita ngo bafata ngo mugende gutyo, oya. Icyo mwirengagiza nuko FPR yo mu mugambi wayo ni ukugenda ikuramo umwe yera imino umwe nkuko yahereye kuri Makanika igeze kuri Sematama, neje izafata n'undi. Sematama baramufashe ariko ntabwo uri umunyamurenge wowe, imba ari Rugeze wowe uri umunyamurenge kwanza kubaza. Ndi wenyine ushatse kuvuga gute? Ndakubwira humura, abanyamurenge bari hari. Mpumure se FPR ntigeze igitwica? No, nta muntu uzokura abana b'abanyamurenge hari. Indese. Reka mbabwire kino kintu. Ariko Sanja, nubwo wa hostile ariko nkunda abanyamurenge. Nta mwana w'umunyamurenge uzova hari. Ngo baje kubigisha ngo gutera mu gusawa. Bashobora kutabigisha gutera mu gusa ariko bakagenda babacangacanga. Izo zokunda ariko nta mwana w'umunyamurenge ariko baratandukanye. Ubwo wasanga abanyamurenge ari nk'aba ngaba tuno ndi kubona hano twanyanga Kagari. Ariko umunyamurenge wanya Antiote. Utari gutukana. Rero utuka umuntu wajana muri space utangire kubibasira, ntabwo ari gutukana, ntabwo yagututse. So reka rero nkubwire ibintu muba mushaka kumva ngo hariya hakontororwa na AFC. Urumva hakontororwa na AFC, akazi kabigiye bagomba kugakora baragakoze, ariko ngubu hagomba kuba controlled n'u Rwanda ku mugaragaro, apana kuzaja
ngo bakubwiye ibi ngo hoya ngo ibisimbyemera bakuvugisha kera ukabura bateye ukabarasa ega bararasanye mico ejo bundi ntabwo yari kwabivuga kuri zoom ntabwo mwari muhari none aba bantu Nehemiah si bo nyine b'ibifobagane bakeneye kumarisha bariya bana na bariya baturage Jean Jacques. none Rugezi Mm, mico mm, muri iriya meeting yabo kuri zoom ntabwo mm. yavuze ko abana bo muri twirwaneho n'abana bo muri M23 barasanye ruguru Nyine yarabivuze umva yarabivuze Sanja iwe jenda iwe nimari iwe yavuze ko yarabivuze, bafunze umutwe batazabumva. ariko iwe yarafobaganye avuga n'ijambo ribi, avuga ko ngo bariya abantu ngo twigwaneho ngo ikwiye kuba ngo barumuna ngo ba M23 RDF. Nkibaza RDF M23 ni imfura kuko bavutse ryari babyawe nande? mbere Akafanya abandi bavuze Sanja. ngo twirwaneho ngo ni bazalendo ba AFC nawe niko ugiye kuvuga ngo ni bazalendo ba AFC Niko Kanyiki yavuze ngo yabibwiye Sematama ngo uko bambara ngo bambara nk'abanani nk'abamayimayi. ariko XP Kanyiki ngaha XP agenda avuga reka ijambo nkubaze. rya kigabo. XP uri kunyumva? oya ariko Kanyiki nubwo Uri yabivuze kunyumva? Kanyiki ejo nta minsi ibiri irashira bohereje imyenda n'ibirato yarabyohereje kabisa Uzi wowe kukugemurira ukaza ugemuye n'ayo majambo. XP Ariko Sanja uri kunyumva papa? Ndakumva Sanja bro yangu. Ya none mbonye singiye kuvuga amazina yiwe ari kunyandikira ngo se ngo ndakomeza mwasameho wenda kubwiye sino kwasama ntabwo nzi nanjye sinkeneye kukumenya yo nigeze bwamagara kuri video mbona nakaja amakaranga agapfuye nabi Sanja oui nari ndi kukubaza wowe urebye uko uzi uko intambara zirwanwa iyo abantu bari mu kintu bavuze ngo bari mu kintu kimwe bagira komande ebyiri cyangwa bagira komande imwe muri coalition mushobora komande ebyiri bitewe na wings zanyu bamwe bashobora kuba bari muri est abandi bari muri sud bari muri nuza bari muri noro abandi gutyo noneho hakabaho komande zitandukanye none se bose hari ubwira komande bose u Rwanda rukomandinga hari urutundi hariya ibyo rero bijya bishoboka mu gihe ufite imbaraga urumva mbese mu gihe ufite imbaraga zikurengera mbese zirengera n'ibitekerezo zirengera n'ibitekerezo nyiringo reka nkubaze ese iwacu hatangiye gutegwa iwacu uretse winjyana muri ibyo none nibyo ngibyo nyine kuko uri kuvuga ngo ni komanda amazibiri kubera ko ushaka guhuza ibintu bidahuye reka nsubize birahuye no nicyo mujya munibesha ntunyumve nabi papa nicyo mujya munibesha none iwacu hatangiye gutegwa bari he amafuti banzurindire gadizgod none jewe mene wikwitiranya no mujama mene mwihorere one man has 20 yeah ariko nansubiza ico kibazo banzurindire kibazo cyawe one man has 20 reka mbashize nyingo amafaranga kimaravuga amafuti yatangiye kare urumva mu gihe bapangaga ubuyobozi urumva hakabaho emerge tukagira na chef d'état major wayo urumva noneho bakagira na event tukagira chef d'état major wayo ari na mafuti bakoze bari kwitangira kare bagata bavuga ngo ntanaka niyo chef d'état major wanyu mwese hanyuma abandi mukuriye amadivision urumva so mu kubikora gutyo rero urabanza kubaka umuntu mukamwubakamo icyizere ko ari umuntu ukomeye nawe akibesha ko akomeye warangiza ugiye kumusenya deja bamaze kubaka n'abantu bamushyigikiye ibyo rero kumubwira ngo ntabwo bigishobotse hari igihe acika intege ari wantu inzangano zitazitangira sinzi bitari kucyumvika ndi kucyumva njyewe icyo nashaka kuvuga
afande Sematama afite abantu bamwubaraye nubwo batazana ngo babivuge badakeneye ko kugenda kuba controle na AFC complètement kuriya yari ameze bo babishakaga kuriya bimeze niba muza kuduha umusada ariko baraza hari ubuyobozi bwiwe ari bubi control ari wabwira mutera hamugire cyo mugire mukorana ariko ari we boss none bigahita bigaragara ko mushaka kumukuraho ngo boss wetsanga abantu rero babafana biwe barababaye baturangirije umuntu baramusenya baramurangije n'ibintu yaruhiye rega Sematama yaruhiye biriya bintu muri ngo soje bari kubitubwira sibyo ariko Sanja reka mubaze ese iwe yigeze yishimira ko Kabila yaje gusimbura akaba nk'umuyobozi uvanga amadosiye banzureke jewe umva nkubwire nyiringo umva nkubwire n'ukuri kw'Imana umunsi nzobona hariya ari kuyoborwa n'umuntu utari twigwaneho ntabwo kubeshe sizobyishimira hera uyu munsi rero nibo bahayoboye niba ari ibyo urimo kuvuga hera uyu munsi ya nyiringo ni ukuri kw'Imana none menye ko turi munsi y'ibirenge byawe aragenda kabiri hera uyu munsi rero ubu nyine ngiye gupfukama nyiringo ngo muri ba grand frere nyiringo ya ubu nyine ba nyiringo niyo bagiye kutuyobora nani Sanja uzogera hari bari abana bazokurasa bro munyu Sanja urumva iyo abantu bari kuganira iyo turi kuganira kuri bino bintu tuye dufasha abantu mujye mufasha n'abantu kumva n'ibintu sibyo nibyo bizajya biba byiza tugiye muri realite sibyo wenda simvuze ngo wabaye umusirikare wenda ushobora kuba waranabayeho cyangwa utaranabayeho cyangwa se twarabisomye sibyo cyangwa se twarasomye bimwe mu ntuza mu nyandiko zibivuga siko bimeze Sanja ni abantu batabyumva uko nguko ukuvuga ngo niba abantu baramaze guhura igisirikare kikaba cyaramaze guhura ari igisirikare kimwe ntabwo bibaho ntaho bijye biba ngo igisirikare kimwe kigire ba chef d'état major babiri ntaho bijya biba icya kabiri ntabwo cyari igisirikare kimwe bamwe bari bafite ARC urumva kitsungu bari bwo bagiye kugira kimwe bamwe bari bafite ARC ariyo ya M23 urumva abandi bakagira MRDP nayo izina ryayo ry'igisirikare baryita naryo rifite na Amadobo Sanja ninde wazi muri abo umva ikibazo nyine cyabayeho Sanja kandi nizera ko turi buze kumvikana siko umwana apfiriye mu iterura nuko uri kubyumva nuko hari imbaraga ziri heavy uri kubyumva ziri heavy kuba ziri heavy kuri twirwaneho imbaraga ziri muri Makenga oya bantu ceceke papa reka twumve nyir'ingoma Sanja karamusubiza nanje ndamusubiza baraza kunsubiza ni ukuvuga hari imbaraga ziri ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ibisirikare bibiri byahuye mbese bikorana kimwe kirusha ikindi imbaraga ni ukuvuga ngo iteka ryose cya kintu n'igifite imbaraga nkeya barakiganza kikagendera kuri ya mategeko y'aba bandi bafite imbaraga noneho iyo bigenze uko nguko rero Banjake wimbabaza buretse gatoya noneho iyo bigenze uko nguko rero nta ba chef d'état major babaho ari babiri ngo bayobore ikintu kimwe ari babiri ni ukuvuga muri uno mwanya bari hariya nani uriya fande Sematama umwanya afite wa chef d'état major urumva ari mu nta handi yajya nta handi bamushira ngo afitinge muri hariya ni ukuvuga ngo agomba kuba mu umwe either
Fandese Matama agomba kuyobora iyo igisirikare cya ARC cyangwa se Makenga akaba ari we ukiyobora. Abo bantu bombi ni ukuvuga umwe agomba kuyobora undi akicara, cyangwa se yego niko bimeze, umwe agomba kuyobora cyangwa undi akicara akaba umujyanama w'ubundi. ya udafite ubuzima bwiza niwe ukwiye kwicara. Jacques reka ngo usubize. Niko bijya biba. udafite ubuzima bwiza Sanja ureke dusubize. Sanja siko bijya numva bigenda. ejo bundi turaza kuza kumvikana gutya. Ibyari kuza gutukana bihinditsemo deba. Noneho ubwo bibaye deba, mureke tumanike amaboko. Hari abamanitse amaboko, ntabwo dukomeza gutya. Urumva, mutwihanganire tugiye kugenda ku murongo. Abantu ko baje turabagira byari kuza gusubiza abantu bari banyibasiye mu bihinduyemo deba. Nuko nyine ndemera ibyo muntegetse, nta kundi. Ariko umunsi wabyo urahari. Jewe umuntu wese uzanyurira aza kuntuka ntamututse, yitegure ko nje ntacyo mfana na Yesu na Petero na Paulo simbazi, nzagusubiza. So rero mureke tugende kuri deba. Nyiringoma, komeza ijambo ryawe, ufunge mikoro, ugende ku murongo. Nari ngiye no gusoza niho nari mvuze ngo iyo abantu bamaze guhura noneho bari ikintu kimwe, ntabwo igisirikare cyo kiyoborwa n'abashefu d'etat major babiri. Ariko se none se ubona cya gihe bagikora coalition batarakoze amakosa mu gufata umuntu bakabanza bakamwubaka, kubaka ibintu nawe urumva karuha agahebana akabihangayikira. Warangiza uyu munsi ukaza ukamubwira ngo no, ntabwo bishoboka, ngo you have to ugomba kugira you have to comply, ugomba kubaha ukagendera munsi y'amategeko ya kanaka par exemple. Sibyo ko ntabizi ko ariko bimeze, gusa ikibazo cyo nuko gusa bavuze ko atazasubirayo. Sinzi bashobora no kumugira aje wiyo. Ntabwo byashoboka, ntabwo yaba aje wa Bafana Makenga, ntabwo byashoboka. Aje chef d'etat major n'aba. Yego nibyo ndi kukubwira, ngira ngo ibyo ndimo kuvuga nawe urabizi. Ni ukuvuga umuntu wageze ku mwanya wa chef d'etat major, uwo mwanya ni umwanya wa nyuma mu gisirikare. Ntabwo ngaho duhereze soni kibona ahantu yafitinga. ni ukuvuga ni ukuvuga ngo ni ufata chef nufata niko dufata ibintu abantu bakabyorosha. Ni ukuvuga Fandese Matama ari kuri level nk'iyo chef d'etat major w'ingabo za Congo afite. Ni ukuvuga ngo chef d'etat major w'ingabo za Congo wa FARDC ni kimwe na chef d'etat, ni ukuvuga ni kimwe na Sematama, bari kuri level imwe. wafata nuriya Makenga uri kubyumva, abatabyumva uko nguko bafite ukundi kuntu bagira, wenda bafite ibindi gisirikare bazi. Ari no kuvuga ngo ufashe na Makenga nabo na Makenga muri structure za gisirikare, kuba chef d'etat major ari kuri level imwe niya chef d'etat major wa FARDC. Iyo abantu bamaze kugera kuri iyo level rero ya chef d'etat major, ikindi icyabasigaye n'ikintu icyabasigaje gukora ni ikintu kimwe. Ukubyumva, iyo avuye kuri uwo mwanya yaba umujyanama, yaba umujyanama wa perezida mu bijyanye n'umutekano, mu bijyanye n'umutekano w'igihugu, yaba perezida, uri kubyumva, yaba perezida, niyo myanya yombi. Ni ukuvuga ngo nabwo yaba umujyanama wa perezida, nabwo yamaze kuva mbese yamaze kuva muri wa mwanya yawuvuyemo, asigara ari umujyanama wa perezida n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo umumanuye akajya kuba twice, niho kumudemotinga. Ni ukuvuga ngo ni ukumusuzugura, umusuzuguye.
ni ukuvuga icyo bivuze ni ukuvuga ngo yaba ari Fane Makenga ntabwo yahereza amategeko Fane Sematama. Yaba ari na Sematama ntiyahereza amategeko Fane Makenga. Icyo basigara barimo gukora ni basigara bubahanira gusa yari ibya leta, basigara bari kubahanira gusa seniority, ariko ibindi umwanya Fane Sematama asigaje ni uwo kuba perezida gusa cyangwa akaba umujyanama wa perezida. none se tugende Sematama yari chef d'état major wa MRD, nuza vice perezida wa MRD bakaba vice perezida wa MRD. Makenga akaba M23 chef d'état major wa M23, akaba na chef d'état major muri general, akaba nawe chef d'état major wa nuza wa AFC. ubwo ngubwo natwirwaneho nayo irimo, sinzi ibyo bintu utabyumva muri ya coalition yabo. Ni nkuko Reka tumve abandi. ego reka nsubize Jacques kurikireho. Nta kibazo kurikiraho wageze. Ya naza ndibwa yavuguye umutipe Nyiringoma. Ntago wakompara chef d'état major wa Congo, ego ni ibitekerezo byawe, na Sematama canke Makenga. Ni structure yavugaga, ntabwo yavugaga Ya kuko abantu bari hano Jean Jacques baza bumva nyine, ari abantu batazabumva neza, ariko ugiye kureba uriya Sematama nta masomo afite angana na chef d'état major wa Congo cange se nico kimwe, ntabwo ari cyo kimwe. Bariya ntibavuga igifaransa habe n'iringara ariryo bavuga mu gisirikare. I'm not sure ko bari capable yo kurivuga, so tukaza dukompara ibintu biri incomparable. Ni ukuvuga ngo nimba babagize ba chef d'état major ariko bagera Kinshasa kabare bakazamubabera, ni ukuvuga ngo biriya ni ibyabo bikirigita. Nje cyo ngarukaho ni iki ngiki, ntabwo turi hano ngo aba batipe baza bicara badushora mu ntambara ngo nitumara ejo n'ejo bundi abantu baze hano baza basubire kwibaza ngo uko barapfa uduposita n'ibindi. Ejo bundi numvisha umutipe umwe ngo ni Muhire, sorry simpani basira abantu Jean Jacques hano, yifatira bene wacu b'ibifobagane ngo babagize barumuna babo, arabakubita arabasusugura bagira inani ngo bakunde bemere ngo babagize barumuna babo. Jamais a jamais. Numva uwundi mutipe ejo sinibutse izina ryiwe avuga ukuntu M23 ngo yatangiye kera ngo ifata Nord Kivu irahigarurira, akaza agenda avuga amadate kugezaho bari abananga babajoininze baraza ngo bagera Sud Kivu, ngo ejo bundi ngo bakaba ngo barakuyeho ngo baragiye ngo bagera mu Minembwe ngo bafasha twigwaneho ngo kugira ngo bano bazalendo mugani wabo ngo ntibabafate Minembwe, which mean yaza ashaka kugarura iri jambo rivuga ngo ni bakuru babo ngo nibo bafite imbaraga. Iki Nyiringoma yaravize ngo bashaka abantu ngo bafite imbaraga. Iriya M23 nta mbaraga igira, kandi iriya M23 ntibaho, nabo ni bakeya, imbaraga zabo ziba muri RDF. Ico turakizi kuko ntibo batandukanya n'igihe badeployinze abantu iri haruguru. Wenda tuziyambaza Nyiringoma niwe uzuba tubwira anytime, azaza akatubwira ngo Makenga ngo ni 5 ejo bakaza hano nasinzi ko banaziranye, ariko nta mbaraga bafite ngo nka M23 abantu ba Nord Kivu ngo ziruta na capacité ngo abasidi Kivu. Ico ngico bazabibeshaho gusa. Twebwe ico tuza twiyama abantu ni intambara za RDF badushora uzo kuza kuturumara urusorongo n'urusorongo. Ntago dushigikiye ngo Sematama ngo bamukurire haruguru bamujana aho bamujana. Twebwe ico tuvuga aho bagiye kumushira hose ni mu rupfu bagiye kumushira, nico tuzi, ariko nta kintu babagwanira,
nta n'ubu chef d'état major n'ubuki ari incompeta aba chef d'état major mu Banyamurenge ntitubabuze nawe umwanya wiwe nkuko avuga ko awuharanira urahari ariko ntiyoba chef d'état major. Murakoze. ni nawe njyewe urakoze ni njye Sanja. nawe urakoze ariko wavanze ibintu kubera ko wagereranyije amashuri kandi nyir'ingoma we icyo yavugaga muri elarshi ya gisirikare mu buyobozi nibyo yari kuvuga, ntabwo yari wavuga ngo ntibashoboye ngo ntibize. Oya ase ko ari inyeshyamba ziba zigaga zavuye mu ishyamba ariko ariko kuvuga ngo uri kubigereranya naho kuvuga ngo M23 ni base wa ni bakuru bakwirwaneho. Oya tubyise nyine ngo AFC twagira twavuga ngo ni bakuru babo ubwo na RDF nyine ntabwo ngubwire ariko Sanja ikibazo cyawe rero ntuzutuma uzawumanika usaba ijambo namanitse ariko uraza kuvuga ngayihangana ariko ntukazuzana umva ndi umunyamurenge ntukazuzana kano gahayo mena nakayigaye ko ndikubwira uburyo no ndikubwira kurumva kurashaka kumubembereza none please ntunganika mu by'ukuri tuvugishije ukuri ariyo ikibazo cya sinzi ko abahungu bo muri Nord Kivu bajya bibesha ko babaye abanyarwanda batakira abakongomani n'ibya RDF byose bazabyitira ngo ni ja kubera ko nabo barabizi ko badahari nta basirikare nabo bafite ahubwo twirwanira abarusha n'abasirikare tuvugishije ukuri urumva abasirikare bano bamanipaho twirwanira abarusha abandi bambara uniform n'abaho ni Komoge niyo yambara uniform bikumva cyo kuvuze ngo ibyo ngibyo none se tubwihugishije ukuri iminembwe ntiyari yafashwe ndi baje kubakura icyo kintu sibagafurere babo nyine abagafurere babo baje kubakuraho babisabagafurere ngo bafite ifurere babo baba babeshe. Sanja reka nkubaze kandi unsubize mu kinyabupfura nk'uko naje kubaha nka garafurere wanje please. Uremera ko Minembwe yafashwe kubera RDF? Bo twabonye ni RDF bafashe poezero utarabibonye wowe ndakubaza nyine uremera ko ari RDF yatumye Minembwe ifatwa cyangwa idafatwa? Ifatwa na RDF. Sindi kumva ikibazo cyawe neza makuru. No ndi kukubaza uri gushaka kwerekana ko bafite imbaraga ba nyir'ingoma bazozangaha batunyare hejuru ngo nibo wowe uri mu ihangana ry'abantu muri Nord Kivu n'abo muri Sud Kivu. Oya ntabwo mpanganye baratunyara hejuru uri muri structure yabo uri mu gisirikare cyabo. No ikintu nanga ni ukuvuga ngo tuza twemera ndemera iki ko twahereye kera twigwanaho 2017 bro abanyamurenge bigwanaho ukombwira ngo ejo bundi ngo imba bazamutse ubu nyine 2026 26 imba uko bazamutse urambwira iki wewe Sanjak nawe uzushiramo ubwenge akicoge n'abanyamurenge bigwanaga kubera ko nyine ugomba kubasuzugura ngo nuko ubu nyine baje ngo bari basanze ngo byari bikomeye yego ese twebwe ibyo twabafashije n'ibikeya sinzi kuri kunyumva ariko ngo ubu nyine ngo baje ngo baradufasha ngo birukanye umwanzi ngo bamugejeje ahangaha. umva papa twese no turafashanya tugomba kubahana umva nkubwire wowe unaceceke tugomba kubahana nabo batwubahe
nyine ngoma ni grand frere peti yangu. yo XP none se mene kubera iki nyine yumva ngo byari byatunaniye ngo barazamuka bizari byananiranye mugani wa ya ndirimbo ariko imana ishimwe mwabaye amadubu n'intare imana ishimwe yo mwaje ceceka wewe kudukosora Moyize nza numva wita ku ma TikTok Moyize uri akagoryi nta kibazo nese nuntuka ahubwo ngende kubashimira kuba muri kumva mwakosora tukazukini imbaduri hano zunyubaha naje nkuko nkuba hariya wagiye ghost ntago nasuzugurana gusa ahubwo nabashimiye nuko mugira gushenga uzi wenda yaba mwari muri kudushenga muri abandi bantu aho kudushenga muri gavumenti mwemeraga isegeti ntacyo bitwaye mwakwemeye yuko amadubu yatabawe agakura FRDC hariya kandi Minembwe ya risa niyafashwe mwakwemeye ko babatabaye ibyo ni icyaha se kwemera umuntu ko yaje akagufasha ugatsinda urugamba welcome muze mukosore mwumve nihe mufikisinge ahantu bitari neza aho kuza mutangira ngo no umva nkubwire umva karehe ni hehe karehe nawe ni muri Side Kivu n'ahandi ntabwo bajya bantereza akavuyo muri space ushaka ijambo manite urumva please murakoze reka twumve bon kongo ijambo ni ryawe kurikirane na wisa ndani tuje kumva amatara ni ruramusa ahubwo ruramusa akurikirana bon kongo yego baba murakoze Sanjake mukuri pe Sanje kandi ko bamvugiyemo kandi nacecetse mwa ruramusa kurikira bon kongo ya byarabaye nimba atari kumva njye byarabaye mukuri ndakumva byarabaye bwana Sanjake ni ukuri n'aba bavandimwe bose ko baraganira neza gusa nuko mpano baba bashaka gushiramo utuntu Sanje wowe ariko kumva yarangiye okay ubwo nta kibazo ubwo narangiza ndahita mfata umwanya kuko ndi kumva ariko ndi kubona yamanutse ntabwo muri kunyumva waruvuze bon kongo wisa hanyuma ruramutse sinzi uri kuvugwa ari Sanje reka bamukavuge Sanje ntabwo muri kunyumva vuga turakumva okay narimo mvuga ati hari ibyabaye mukuri kandi okay njyewe simbashigikiye sinshobora gushigikira imitwe yitwaje intwaro ariko byarabaye kabisa kandi turabizi twese niyo bo bita ngo ni ba grand frere mugani wabo uko bitana Jesi nanabashigikiye byose ibyo barimo ariko kubatabara barabatabaye kameme Minembwe yari yafashwe twese turabizi 100% utekereze nk'abantu twabaye mu Minembwe hariya twebwe mu madegu neza utekereze uri harya kuri Minembwe uzuhamagara umuntu uri hakurya hariya nyine bita ngo ni muri centre ya Minembwe uzumuhamagara akaza kumva n'uruzi rutoya kwanza ruri munsi ya Rusizi ni nini n'uruzi rutoya irwo ahubwo sinarurerure cyane hari aho tuza tuvogera ukambuka rero kuba barabatabaye Minembwe isa niyarangiye ahantu hose bahafashe za Karingi za Gitave za hehe hose nkeretse Rugezi niye Ndabagaza yari arimo niyo yari itarafatwa ariko ahandi hose ni nkaho hari harangiye rero ntabwo bovuga ngo ntibabatabaye barakoze kabisa barabatabaye ku rwabo barakoze rero bababwiye ngo mubaye abana muri barumuna bacu wenda sibo batangiye intambara mbere yuko ngira ngo M23 yaje muri za igaruka yejo bundi yaje niba ari muri 2022 abandi baratangiye muri 2027 bagwana ruriya rugamba uko bo bita kose kuko nibo babagemurira amasasu nibo babagira gute kuko ntiwogwana urugamba rw'imyaka 10 udafite sapota amasasu wayakura he imbunda wazikura he
rero njyewe babise ba bose babo cyangwa bakabita uko babita kuko bemeye kurwana nyine na leta yabo. Okay. bande babita bose, bande babita ba bose babo. Sanja kurumva kano kajama ibintu Uretse karimo men. akahe urabona kajama gushaka mani, kuganira biba bikunanira we banza umanuke akahe wiga kajama kubaha bagenzi bawe. babita ba bose babo kuko urumva nibo babaheza amasasu. Ntibogwana imyaka 10 nta masasu bafite, ntibogwana nta Oya ni mbunda. bande ni bande bakwita abandi ba bose babo. Ko ndavuga bano bantu b'amadubu baramutse bise banani bano ba M23 ngo ni ba bose babo kuko nibo bajoyininze, Sematama si wajoyininze, si Sematama wajoyininze kandi ari wowe watangiye urugamba mbere. Ruriya rugamba rwari rumaze kuva 2017 nibwo intambara yatangiye. None uvuze ngo arangiza akajoyininga baje za 2022 muri M23 iriya yabo batera bava i Bugande no mu Rwanda. Urumva abajoyininze ni uko bari bazi neza yuko nta masasu bafite cyangwa ibikoresho. Nico nari nshaka kubabwiraho ibyo bobafata hose, uko bobagira, uko bobagenza. Nibo ba bose, nibo bagura imbunda, nibo bagura amasasu, nibo baza kubasapotinga igihe bananiwe. Na M23 bagura amasasu, bavuze ngo bakwiriye kwemera ko ari ba grand frère babo. Ku giti cyawe ba M23 bagura amasasu. Uya n'u Rwanda rubafasha biriya byose. None ni gute umuntu uhatswe nawe ashaka kuguhaka? Rero reka ngusobanurire kano kantu ukumveho gatoya bwana Sanjake. Urabona M23 yahoze isa nkaho ari nk'imfura, ni nk'imfura. Reka tubivugisha ukuri, abanyamurengo ubundi banze kujoyininga abanyarwanda kuva kera. Rero aba bene wacu bo muri Noro bajoyininze, ibo baremeye cyane, bemera gukorana n'u Rwanda. Ngira ngo ni imfura, reka tubyite gutyo, ni imfura yabo. Ni nk'uko ufata Hezbollah muri Iran, ni nk'uko ufata Hezbollah noneho abanyamurenge bo bita nk'abahuti. Noza ndakubesha se? Ahubwo ntabwo uri kumbesha. Sanija wampa umwanya, wampa umunota umwe. Kandi ubwo nkubwiye ni ukuri, nushaka uzabicunge ubirebe neza. Bariya nibo bakomeye, abanyamasisi bo baragandutse, bagandukiye u Rwanda cyane. Ariko sivyo muvuga ngo abanyamasisi bo baragandutse, abanyamurenge ari batagandutse, ko aribo batangije intambara ya 96. Abanyamasisi banganaga gute? Ahubwo se M23 si ubwoko bwose twigwaneho sinjamo narimo n'abafurero. Aba batipe mwabaye gute? Ni maonesho biriya ni nk'ubutegetsi bw'u Rwanda uvuze ngo si ubw'abatutsi. Oya, ibyo ni ntabwo rero igihugu, ntabwo amahoro ntabwo yakubakirwa ibibazo twese dufite. Namanitse ndatuza kanze mvuge nimba muramutse yarangiye. Ndiho ndahari nta kibazo. Yeah, Sanja, first of all ngiye nabasuhuje. Yeah. None ndahari. Mwihangane ndabazi ukuntu mukurikirana ni Bon Congo Kirosa, tugire patience. Yeah, urakoze cyane. Nge nawe nyankunda kuvugira mu kavuyo iyo umuntu akomase ndamwihorera, so nareke manze ndangize kuvuga ko ntago ndi butinde. Sanja, kanze nkubwire, hari ikintu abantu bajya bakunda kwibeshaho. Izi ntambara zateye igihugu cya Congo, ni ukuvuga ngo zica umukongomani wese zitarebye ngo ni uwo muri Sud Kivu, ngo ni uwo muri Nord Kivu, n'uwa za Manyema na hehe. So rero ngiye njya ntangazwa n'abantu. Ndibuka mu minsi yashize hari space twari turiho nyine, haza umutipe avuga ko
abantu bo muri Nord Kivu M23 aribo bafashije Amadubu cyangwa se ingabo za Sematama ngo gufata hariya, agaragaza ko ngo bo ngo ari indwanyi, ngo iyo badafasha ngo Amadubu ngo ntabwo bari gufata hariya hantu. Ibyo bintu ngiye bijya binsetsa. Hano rero numvise n'ubundi hari intambara z'abantu bavuga ngo twebwe abantu bo muri Sud Kivu ntabwo twayobotse, ndetse twebwe ntabwo tuzava hariya, ntibatuzi, tuzabarasa. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bintu muribeshya rwose. Hano ntabwo intambara turwana ari iz'Abanyamulenge cyangwa se abantu bo muri Nord Kivu, ahubwo utuyobora ni umwe kandi niwe ufite direction y'aho ibintu byerekeza. Ni nayo mpamvu mu by'ukuri nk'uko babivuga ko muri Nord Kivu twayobotse, wenda ibihe bigenda biha ibindi. Ni ukuvuga ngo nk'uko Sanjaka bivuze, mu ntambara zabanje ntekereza ko muzi abasirikare nka nyakwigendera waguye muri Congo, yari umunyamulenge kandi ukomeye, kandi nawe wafashije igisirikare cy'u Rwanda kugera ku byo kigeraho muri Congo. Uwo yari umunyamulenge. Ubwo muzi neza ba Nkunda bariya bacu u Rwanda rufunze, muzi ba Ntaganda, abo bose bakoresheje n'u Rwanda. Nta n'umwe wigenga ngo aragira ibitekerezo bye ngo amenye ngo aho urugamba rugana, agire stability aho yari atuye. Ni nayo mpamvu nyine ubona intambara zivaho izindi zikaza zisimburanwa, intambara ntizirangiye. Iyo ugira ngo izi ntambara zari izacu, ninde wari wanze guturisha igihugu cyabo cyangwa hakomoka kugira ngo hagire amahoro, abari bahatuye batahe nabo bagira amajyambere iwabo, bahatuze hamere neza. Ariko ikikwereka ko izi ntambara atari izacu nyine, reka ngiye mvuge wenda nari nshatse kuvuga kuri abantu bavuga ko wenda abanyamasisi bashaka kubayobora. Barabayobora se? Barabayoboza iki? Bo hari icyo bafite cyo kubayoboza? Ubayoboye ni umwe, ni u Rwanda. Naho ibyo kuvuga ngo Makenga cyangwa se Matama uzayobora icyo gisirikare niba kiri kumwe, ni ukuvuga ngo ntabwo azagenwa n'umunyamasisi, ahubwo azagena n'u Rwanda. Nibabona Sematama ari ukeneye kubiyobora mu nyungu zabo, bo ntibakurikiza wenda n'ubumenyi, nk'uko hari umuvandimwe wavuze ko batazi nk'ibifaransa cyangwa amaringara. Mu nyungu zabo bazareba ufitinga ibyo bashaka kugira ngo bigerweho, niwe bazashyiraho. Ubwo nibabona ari Sematama ugomba kuyobora, bazamushyiraho. Nibabona ari Makenga ugomba kuyobora, bazamushyiraho, kuko nawe ntabwo ari we uzaba uyobowe, azaba ariho gusa nk'izina, ariko ibintu byose nibo babikora, nibo babiyobora. Naho izi ntambara rero z'abanyamasisi ibi ni ukwibeshya, ni uguterana amagambo, ni ugucanamo. Ibi ntacyo bimaze rwose, ngiye niko nababwira. Rero Sanjaka urakoze kumpa umwanya nako ngako, ariko ntarasoza kandi kantu nshaka kugira ngo mvuge. Hari abantu bavuze ko ngo yuko ngo ingabo bari abana b'Abanyamulenge batwirwaneho ngo bazarezisita, kandi mu minsi ishize muvuze ko banarasanye. Kandi mbabwire, ubundi aho ngaho niho bihera. Muribuka M23 ya mbere, abana barasanye bavukana. Ubwo rero batangiye kubacanamo namwe mwatangiye kurasana, ntimubwire ngo ntibyoroshye, n'ubundi barabacagaguramo. ni ukuvuga ngo kandi ni nayo mahitamo mabi mwagize kubakira mukabazana hariya mu Minembwe. ntago mukikontorora, barabacamo, kandi nta yandi mahitamo mufite yo kurezisita. Murakoze Sanjaka. Kanja waretse nkamubaza akabazo kamwe gusa, umunota umwe gusa, agahita ansubiza. Ubundi iyo FPR igiye kurangiza urugamba, ni uko nguko izirurangiza ibacagaguyemo. Rero namubaza ati se kurabona uru rugamba rugiye kurangira cyangwa ahubwo bagiye kurukomeza?
Hong Kong niwe babajije ikibazo ntabwo kindeba. so nta kibazo njye kanze mbabwire ntabwo njye njya mbona iyo u Rwanda ruzanye intambara iwacu ntabwo njya mbona na rimwe ruba ruje kuzirangiza, kuko naguha urugero rwihuse. Igihe Rurankunda yari ayoboye hariya iwacu hari amahoro kandi ameze neza, abashakaga kujya kwigira baragendaga bakiga bagatuza bakamera neza. Ariko impamvu yatumye bamufata bakamujyana i Rwanda kumufunga ni uko babonye ari gukora ibyo badashaka ko bigerwaho. Iyo amahoro babonye agiye kugerwaho, bashaka impamvu yose yatuma ibintu bisubira irudubi, amahoro ntaboneke. So ntimwibeshe ko rero ngo kuba iminembwe bahageze ngo amahoro araboneka, ahubwo nibwo amahoro agiye kubura, noneho n'abana benshi b'abanyamurenge noneho babice kuko bazaba bafite access. Murakoze, sinzi nimba ngusubije. Urakoze Gomba. Sanja Wisa naje Sanja naje waretse nkabaza uyu muvandimwe wa please mubanze murinde hari abantu turaba tugiye kumugira nk'umutumirwa. Wisa urahari? Ndahari wa ijambo rya bara merci Sanja ke mbere reka manze ngwe Paul numvisha wabaye atake imara usigaye gukora ama deployment ya revolution jewe nkora ama deployment ya revolution. Jewe ndi hano gutangaza amakuru y'ibyabaye. none ikibazo cyo kukwataka biri kuva kuki ko ari wowe wabaye ikibazo babihakane noneho bagende babaze Mico wenyine wabitwibwiriye. Pastor Mico anyway okay reka ubundi ni ibisanzwe byose byo gutuka no kwataka abantu personally, ntabwo ari ibintu bishasha. Mugani wa uriya Pastor King wandi wavuze ngo nta bitusi bishasha bikibaho, ibihari byose barabikoresheje no gusubiramo. So ni uburyo bwo gushaka kunaniza abantu ariko ntibikunda ntibifata. None nazamutse ngira ngo mbaze Nyiringoma yaravuze ikibazo nico nagira ngo mubaze n'abatumye nzamuka avuga ko igisirikare muri coalition iri hariya igisirikare gikomeye arico gihabwa intebe. So nashaka kumenya igikomeye hagati ya M23 na Twirwaneho kusetsa ni guseka nikomeye niki siko yavuze ra numvise nabi bamwe bamira abandi. Okay, ni abanyantege nke ni bande bagomba kumigwa, abamaboko ni bande bagomba kumira abanyantege nke. Nico kibazo nagira wenda muri gushitsa ikindi. Just one more minute then ndabansoje. Nyiringoma niba ari around. ntabwo nigeze mvuga ngo igisirikare iri hari hakurya igikomeye ni iki n'igikomeye ni iki. Navuze structure za gisirikare uko zubatswe. Mvuga ko iyo abantu ari babiri banganya fonction bidashoboka ko abashefu d'état-major bayobora ikintu ari babiri. So iyo utabashije kubyumva byaba ari ibindi bintu. Oya wavuze ko abantu barimo bibaza nyine ugomba kuyobora undi ninde cyangwa se umukuru ku wundi ninde, none uvuga ko ufite imbaraga ari ugomba kuyobora. Niko wavuze none reka ngusubize muri ubwo buryo byo bishaka urumva. Oya pan buryo bishaka mu uko wabivuze niko ndikuvuga. Kambivuga uko biri noneho. Nukuvuga iyo uvuze ufite imbaraga muri biriya bintu muri biriya bisirikare mu gisirikare nukuvuga iyo umuntu akurusha seniority cyangwa se ibyo bita mibari amenamba abari boss wawe. Ukumva ni ibintu biba bicingiye kuri ni ikintu kiba gishingiye kuri amenamba. Nukuvuga ngo niba Makenga arusha Fandese Matama nani seniority amurusha ranka, icyo ni kimwe. Akaba niba amurusha ranka ikindi akaba amurusha niyo seniority, ubwo icyo gihe directement n'ibintu biri automatique, ntabwo ari ibintu abantu bajya kuburanaho kiretse ari abasivili nyine babiburanaho. Ariko umusirikare wese azi ko
umuntu umurusha amenamba cyangwa se umurusha seniority always ni boss we cyangwa se ni fande we. Rero utabyumvise uko nguko hari ikindi kibazo. Ni ukuvuga wenda izo mbaraga no zisingiremo aho ngaho. Ni ntabwo uko bimeze. ntabwo ari kesi yo kutabyumva uko bivuze Nyiringoma, wenda ntunabyumve nabi, ariko nari mbajije bijanye n'uko wavuze, ariko it's okay, nta kibazo, ariko icyo tugitambuke kuko ntabwo turi kuri debate yo kuvuga ngo ninde ukomeye ninde udakomeye, kuko bose uko bari bafite umwami bakorera bose. Uwo ashatse niwe akomeza, uwo ashatse niwe amanura. Ibyo byo ntabwo twabigiraho debate utabizi, wenda n'utarakurikiranye ibintu ukuntu byagiye bigenda. Ikibazo wenda njyewe mfite wenda kuri ibi bya Charles y'amatama, ku giti cyanjye numva nta kibazo gihari kuko ubwo hariya ngajanwe aho ari, kuko n'umwana wavuye muri shambure imwe ya papa we aja mu yindi, kuko ahantu hose ari ni muri controle za RDF, ni muri ni sous controle ya RDF / aba allié bayo. So rero nje nkumva kuko nta kibazo caba kirimo yavuye mu Minembwe bagatumwa ahandi, I don't think ko ari ikibazo, ahubwo wenda ikibazo nabaza kuba patriote n'abana bagwanye hariya bahapfiriye bahameneye amaraso kugeza kuri uyu munsi, niki kiri next, what is coming next nyuma yo gukugwa ko hariya, nimba ariko kuko ni rumors, nje ndi kubifata nka rumors, hari abavuga ko ari abandi ngo sibyo, nje simbifiteho gihamya cabyo. What's coming next? No subiza. Yego ba. Ikiri next nuko bariya bari twigwaneho, kandi twari twarashoweho intambara na RDF ije kutumara iciye muri Red Tabara RDF. Ni ukuvuga ngo bari abana bariyubaka, ubu rero baje kubanetraliza. Ikiri next ni ukuvuga ngo bagiye kumaririza ibyo bari barasigaje, kuko umugambi wabo ari ukudutsemba. Murakoze. Wow. Okay, kuri Sanjaki, one question kuri wowe Sanja, I promise. Bibaye bitari rumasi yakuhariya yagiye aho bamutumye Rono, baza n'undi muyobozi yari. Is it a good thing kuba patriote cyangwa ni bad? It's a good thing. It's a good thing. Yeah, it's a good thing because how? Let me elaborate. All right. Abantu benshi urabona umwami wavuze bakorera ni utanga imbaraga nawo zinyaga. Wamupromotiza mugira uwo ari we, kuko aja kuba uwo ari we n'igihe makanika yapfuye aranje gupfa, baramatungu niwe ufashe umukingi, sibyo? Yes. So muri babandi batumvaga ibyo tuvuga, ntabwo twaboramo 30%. Umva situation uko imeze. Kubera uyu muntu now you're speaking in my mind, right? Yeah. For me it's good. For me it's good. Kubera ko uyu muntu barabanje baramwubaka, ariyubaka nawe. Uyu muntu afite abantu bamuhagaze inyuma, nuko abantu uyu muntu ababwiye basaragurika, ariko it's well known, ntabwo ari ibintu nakuyiriya mu kirere gusa naje ngo nakubise ahangaha. Bose abangaba bari kuntuka, ntawe utabizi ko ibyo bintu bihari, bose barabizi. Uwazanye na Sematama twari muri zoom yiwe papa, sibyo? Atabizi ko twinjiyemo atubwira Sematama abana bo muri twirwaneho barasabye n'abo muri M23 na RDF mu Minembwe. Umugabo bita Mico, Pastor Mico, yaravuze dufite amarikodi yiwe, twara muri kodi. Murumva yamanukanye na Sematama. As I'm telling you, Sematama araregwa ibyaha byinshi na RDF, ko yaramanutse ageze kuri Goma, arambuka agenda i Kigali, ahura nabo muri Minadefu, araje asubira kuri Goma. Kuwa gatanu afite indi nama, kandi hari abantu babaye prepare bagomba kumanuka kuri Goma kugenda kongera kumushinja imbere ya Makenga. Wikumva icyo kintu? So abo bantu barimo Adele Kibasumba, wabaye president wa Mahoro, yarahamagajwe i Kigali. Sinzi ko yari yamanuka cyangwa ataramanuka, ariko yarahamagajwe. Dr Musinga yarahamagajwe
abo ni abantu babaraye kuri ntuza kandi abo bita leader d'opinion, the leader d'opinion nibo ba leader d'opinion bavuga bashobora kugumura n'abantu. Musinga ntuza we deja Michel we deja yageze Kigali ejo bundi abonye ko yakoze ikiganiro kuri YouTube, right? Nibo bizi niba utarakibonye we yaramanze barabamanuye na Alex Mvuka, Dr Alex Mvuka, kugira ngo babereke impamvu agomba kuba bisa hariya komande yiwe bo bagakora ama operation. Bashobora uyu munsi bashobora no kuvuga ati Jean Jacques ntaguciye mu ijambo, amakuru numvise ko Michel ngo bamugarurire mu Bibirigi ahagaruka ino, wowe uyazi? simbizi ntabwo rero ntangaza amakuru y'ibintu ntazi. Urumva rero Monsieur Wisa, mu by'ukuri kuvuga ngo abo bantu bagomba kugira gute, bagomba Sematama deja niba afasha kumuweza umukoloneli yageriye bakarasana, ni ikibazo, ari kubabangamira muri operasiyo zabo kandi bagomba gukontorora uwo muntu, sibyo? Ejo bundi yakoze inama mu Minembwe ari kubwira abanyamurenge ati ibi bintu by'aba bapolitisiye mubona ngo baradukunze, ntawe udukunze, baramuri kodinze baramanutse bigera i Kigali. Ibyo ni ibintu umuntu yari yicaranye n'abantu b'abayobozi b'abasirikare b'u Rwanda bari babira ati uyu muntu yibarurira mu gihe y'abana banywa ari urungwa, ntabwo tubizi ariko aratunaniye. Simvuga amazina n'abo bahuye nabo ariko barahari abantu bahuye n'abo basirikare b'u Rwanda bari kubabwira Sematama aratunaniye ari kutunaniza. So bagomba rero kumuzana ejo bakamubwira chef d'état major adjoint soit simbizi ibintu bya structure za gisirikare la shukuru zigenda urumva kuri Makenga, ariko bakamukira bagatokura komeza kube chef d'état major wa MRDP sawa, ariko icara hanga chef d'état major aba mu mujyi ngo bamwishamba tureke twe du contrôle. Biravugwa ko soit Mitavu cyangwa Ndabagaza umwe muri bagomba gufata ikirindi, ariko gusubira mu Minembwe umuntu yarambwiye ngo ntazongera kandagira kandi mu Minembwe ntamba ubone wese Sematama. Ayo ni amakuru yavuye mu nda y'ingoma. Murakoze. Okay, thank you. Alright, nasoje abandi bakomerezaho nutwo tubazo kuko ari gihe umva abantu basa nk'ababifite ikibazo kuva kwe kwa hari ariko for me I don't see any problem at all. Even for me nta kibazo gusa ikintu kibabaje reba uyu muntu sibyo yagereje kuri list ya UN abaye umunyabyaha anytime yafata kushika neza still reba gukora abagabo ni nko gukora satani ahemba nabi bagiye gusiza ibyondo urabyambaye bahise baguhemba kwegezanya bakazana ubundi voilà na nkunda amaze kugira amakese ubwe ko ariko nkunda aricaye aho ngaho aryamanye ibyo bikese ariko aricaye. So uyu mugabo sinzi yewe ntabwo ndi umuntu uzakuza kubabwira ngo bazamushyira aha ngaho ya ngo bagiye kumwica aho ya ntabwo niyo nabivuga ngo bagiye ngo sinzi aho bazamushyira, ariko ibi bintu ndi kubabwira byarabaye. Murabizi abenshi ari ibifobagana ari akagara, murabizi ibyo bintu ko byabaye, murabizi neza ko byabaye. Ibintu ndi kuvuga ntacyo ndi guhimba, ni ibintu byavugiwe mu ma Zoom meeting, ni ibintu muvugira ku matelefone, mutubwira mwenyine ku matelefone ati baramaze urumva, ariko mwagera ngamwe gashaka kwirurutsa ngo ni nkaho ari nje wa breakinze iyo news mutari muyizi. Murayizi bitutse Sematama ntago yumva. Hari umuyobozi wundi ari kuvuga ngo afite amakaka mu mutwe ariko kumubwira ibintu murabizi ibintu byose mwarabyumvise. So rero reka twumve ninde wundi utaravuga ruramutswa nawe wagukurikiraga nimba okay urakoze kabisa ko muranyumva yego. God is good. Funga mikro. Ntukana kuvugana hano mu kanya wavuze ubwawe.
Nose nigeze mvuga Sanja sije twatangiranye twari mbere. dukorana nyine ubwo nanjye navuga ngo sindavuga Yeah. Urandenganyije ariko bro. uravuga ntugire ikibazo. Murakoze kumpa akanya. Nari nabonye abantu bwa mbere banyita igifobagane. Ntago ndico kabisa. Sorry bro, nije wabikwise wanagize ngo urico ga izazinja. Sorry kabisa nimbura umupatiri. Ndama identite turabona ariko tuyafite mu mitima. ako bagututse kwe Ariko nta kibazo, ico ni ikibazo gito. Ya icyatumye nari nsabye Rugezi atanga inzoga yo gusaba imbabazi. Sorry. icyatumye nari mpagurutse inde sinjewe mwakuze mikoro mukareka umuntu akavuga ibi bintu mwa muri gukora ntabwo ari byo. This is not fair. icyatumye nari nshatse kuvuga ni igihe nyine nari maze kumva Sanjaka ariko avuga biriya bintu nyine bijanye na Sematama. Uzi ukuri ari ukuntu iyo umuntu yapfuye baza bavuga ngo Imana niyo yatanze ngo kandi nisubiranye. Nta aho automatically babyumvikanye kuko iyamutanze ari iy'umujanye. Ni ukuvuga ngo Sematama abamwohereje nibo bamutwaye. Aho sinzi ko nimba twovuga ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko nta gikanganye kubera ko bakoze ibyo bahora bakora. Hari umuntu wavuze ngo baradutabaye. Ndavyibaza nibaza gutabarwa nabo ndabibura. Ariko nja gukonfirma ko uwovuga ngo baradutabaye n'uwovuga ngo baratwishe sinzi abo bafite amanota menshi. Bateje ibibazo bagaruka gusubira gusa n'ababizimya ariko kandi bari mu shusho yo kugira ngo bagume batugabanye gushika hasigaye abakecuru babaterure babajane. Umuntu wovuga ngo abanyarwanda baje kudutabara antuka bayirengagiza ibintu byinshi. Intambara z'umusubirizo zitumaraho ibintu, zitumaraho abantu, zitumaraho agaciro gushika n'ubu nyine imyaka 30 irashize. Ariko hari abantu bakivuga ngo abanyarwanda baje kudutabara. Vraiment ntabwo ari byo, kandi n'abantu nyine bakibashigikiye sinzi ko igihe bazomenyera ukuri ari ryari, ariko nibaza kuko abenshi baba bafite mu nyungu. Naho icyo waruvuze njewe sinibaza ko azosubirayo. Agize Imana bazamufunga ntapfe. Ayo makuru waruvuze yuko yahagaze yicajwe muri baraza ategerejwe abamushinja, ayo ari yazarana abantu benshi barafite, kandi azoshinjwa bimwe bizomucisha n'umutwe bitobasha no gutuma abisohokamo. Akaba nka Nkunda, akaba nka atabaye nka Mutebutsi, akaba nka Nkunda cyangwa akaba nka Ntaganda. Sinzi ko tuzohumuka ryari, ariko ni ugusengera ubwoko bwacu kugira ngo ubupfubyi tumaze igihe dushorwamo, nk'ubu nk'abana bari barezwe na Sematama, ubu nyine kuko murabona bameze gute, ubu nyine n'indubarera barifata gute, ahubwo ko bicwa umugenda umwe none undi ejo bundi gushika bashize. Tugize Imana wenda twabona uwirevolta intambara igahinduka,
tukareba ko ya migeti yosubira guhanura indege nka zibiri bagasubira inyuma, ariko Imana izabadukize kuko ni ikibazo gikomeye. Murakoze. nawe urakoze. XP yego bro. nawe fungurana. Jewe ifatwa rya Sematama ryambabaje kandi yafashwe riranshimisha. se tayari mu bihinduye gufatwa. yarashimuswe. niko yashimuswe. Jewe rimwe birambabaza ubundi bikanshimisha. Ikintu je ca mbere ndiko ndabona inyungu zacu ku Kagara cyangwa se ku bapatriote n'abantu bashigikiye leta ya Faci Beto nuko bigenda bihumura bariya abana je sinzi amashinja ibyaha byinshi ntabwo ari babi cyane nk'aba ngaba bakoze za propaganda barabayobya. Biriya biragenda bikingura amaso buke buke babona akaduma ko ariko baba bakavaho ari benshi kubera ko n'ubutegetsi bw'u Rwanda imiyoborere ya Ekomonge murayizi ni intimidation kandi biriya biza bituma abanyamurenge twisubiraho vuba kandi tukagwanyiriza umwanzi hamwe. Kiriya kintu kizashoboka. Ikindi naho je kimbabaza nuko buriya yari umuyobozi n'igihe bonaga umutsi yari kuba umuyobozi mwiza wo kuyobora ruriya rugamba rwo kurasa abanyarwanda. Sinabitekereza kuri Sematama, sinzi capacity afite numva ari agafoba ganaca kimwe n'ubundi, ariko buriya umuyobozi aba ari umuyobozi hari icyo ari kumara hariya. Naho nimba afashwe sinzi ko muri bariya abantu bariko baravuga ngo bashobora kuzasimbura Sematama yaba Mitawe yaba Ndabagaza. Abo ni abagabo tuzi ukuntu bagwanye babaye n'umurenge cyane kuruta Sematama. Sematama je namufata nk'umunyamasisi, sinzi nimba ari uko ari umukwe wabo, ariko yamufata nk'umunyamasisi nk'umuntu nyine ukabona n'ibintu z'abanyamurenge asa n'ukonje cyane akazayisanga abanyamurenge cyane nubwo yari umunyamurenge. So kiriya kintu rero by'ukuri nimba kuriya gukozanyaho kwarabayeho barakuvuze ndeke kuvuga ngo by'ukuri kubera ko nabo baraje barabyivugira. Kiriya ni ikintu cyiza cyane ahubwo natubere nab'igitambo n'ubundi hari umuntu wabo bashake bamutwara aje gutura atura. Ariko muribuka Kongo bakivuga hano ukuntu bamututse ngo yabeshye barasaragurika. Buriya ni byiza cyane kuba agiye, ashobora no kuba yaragize uruhare kugira ngo iriya mirwano ndikomeze hagati ya Ekomonge na twirwanire. Biriya rero bizatubera amatabyaye amavuta, kandi murabizi henza ngendera ku masezerano nubwo bazavuga ngo ku mahanuzi nubwo bazavuga ngo aya ni nkandi agatabaza. Muzi ko na makanika atarapfa akazavuga ngo tuzarasana n'abanyarwanda. Icyo kintu bitinde bitebuke kizabaho, kandi umunyamurenge azabona amahoro arasanye n'umunyarwanda. N'abariya bana makanika yari yarabibateguje, na Sematama yatangiye kugendera mu murongo y'uwo yagambaniye aricisha, ariko bikozwe na ba Seguja nyine kubera ko n'umugambi wari uri mu ntuze mu bitabo byabo. Ariko bariya abana bose uretse ndeke kuvuga ngo bariya abana bose abantu babanye na Gumi, babaye muri Gumi ya Bisogo na makanika, abantu babaye muri FRDC, abanyamurenge bariya bose bigeze kuba mu nkotanyi. Icyo gitekerezo n'iyo migambi barayizi, n'amahanuzi barayazi, atarahanuwe n'umugabo umwe cyangwa se babiri. Abahanuzi benshi bagiye bahuriza kuri icyo kintu ko hari igihe abanyamurenge bazarasanira n'akadomo, bazihinduka akadomo bakakarasa,
ziriya ntambara za plene murazizi, ibyo ngibyo nje ndiko ndabona ko biza bisatira ibya hano, ariko numva ari ibintu twakwishimira kubera ko Sematama uriya n'intuzi n'umwanzi umwe nawe uvuye mu bandi, kubera ko kumuzana hariya kumugarura hariya ni kwa kutatwizera nyine kw'abanyarwanda, kubona umuntu ari iwabo bamufata nk'umwami, biriya birabajya nubwo yaba bakorera 100%, ariko icyo bomenya cyo ni kimwe, nta munyarwanda uzaza mu Minembwe ngo yakire ngo ayobore ibyo. Ndabazi bari abana batwigwaneho nje mbafata mu buryo bw'abateroriste, ni abantu batwawe nyine n'inzego zibakuriye, ariko icyo nzi nubwo tubafashe nk'umwanzi, ariko uriya si umwanzi uremereye cyane cyangwa ufite ubukana kuruta RDF. Nta RDF, nta muntu wo muri Nord Kivu, nta muntu wa hehe uzaza uyobora hariya mu Minembwe ngo ariko arayobora biriya bifobagane byacu by'abateroriste ngo bamwemerere. Icyo ngicyo kizatuma ahubwo bahumuka amaso, noneho bahindukirire kuri leta. So izo ngibyo dusenge kuba ukuri, bakomeze bamuhambiriya nyakwigendera. Murakoze. Reka twumve Matayo. Sanja Bwadizwe durakurikira Matayo, ntugire ikibazo. Yemwe mwiriwe. Mwiriwe neza. Sanja kurakoze gutegura space. Nyakwigendera nyakubahwa Raila Amolo Odinga yazaga avuga ngo wakitangaza tutatangaza, wakiapisha tunaapisha, wakiiba tutawanasa. Sinibaza impamvu bariko bavuguruza bino bintu kandi amakuru yaravuye muri bo. Ntago babivuguruje. Numvise bashaka gusa n'ababihakana, ndiho ndavuga abo bari bakoze space nubwo ntayumvise, ngira ngo ni ntago bigeze babihakana, bari kuntuka kubera ko nabishize hanze. Bari kugutuka kubera ko babishize hanze, ariko ntibabihakanye. Okay, sorry. Kugutuka byo niba ari kugutukaho pole kabisa, ntacyo bitwaye. Yari ikibazo byo twarabimenyereye. Ntacyo bitwaye. Ingurube iguteye ibyondo zihanagurwa kameze. Yego rwose. Mbere kuri uyu muvandimwe ushoje kuvuga sinzi uwo ari we, abantu bose bazajya batanga ibitekerezo mu by'ukuri baze bihangana, ntimukavuga amahanuzi. Ubuhanuzi ni ubw'Imana kandi zibusohoye igihe cyose ishakiye kandi mu nzira zayishaka, ariko ntiwarebesha amaso ibyo uhaye ubona ako kanya bihaye biba ngo wamuvuga ati bya bindi bigiye guca muri izi nzira. Ntabwo bishoboka. Imana igira amayira ibihumbi yo binyuza no mu bindi bitigeze bigaragaza agacu ko kuba byahinduka. Ikindi abakompara ngo M23 nabo batwirwaneho ibiki, mbanze mbabwire ko nta M23 ibaho, haba izina rikuvura abanyarwanda cyangwa FPR, ingabo z'u Rwanda z'uyu munsi bakitwa ko ari M23, ariko kuba M23 nk'abanyekongo ico bazakibwira abandi, ariko hari abatagomba kukibwirwa kandi nabo ubwabo barabyiyemerera. Iyo bavuga ko bafite ingamba z'ubwirinzi, mutekereza ko ingamba z'ubwirinzi sariki ni ziriya ngabo zabo bahafite? Kuba rero bahafite abantu nk'aba Makenga bitwa ngo n'abanyekongo, bakagira abantu nk'abananga ngo n'abanyekongo, ngabo basematama muri Sud Kivu ngo n'abanyekongo. S'il vous plaît, ibyo bintu tuze tugeraho duhinduke, kandi turebe ibintu tubyitegereze. AFDL itangira intambara yitwaga ko ari abanyamurenge. Abanyamurenge ngo bahawe iminsi 6 ngo bakava ngo muri iriya misozi, ngo hanyuma iyo misozi bakayitwika. Dufite n'ikibazo kuko iyo audio ntizi naboneka, yuriya mu guverineri bavuga kuko yayikoresheje ntayo tuzatubona.
iyo ngo ibaye pretext yo gutuma igihugu gisha bakagitwara uko bagitwaye mu minsi mikeya baba bashinze RCD. Iyo uyu munsi bene wacu bare bandika ngo barabanga ngo babazize uko basa ngo barapfuye ngo barabishe, ntagiye twigeze dupfusha abantu bangana nabo FPR yazanye intambara tumaze gupfusha ntabunzi. Guhura kwacu na FPR byatuzaniye akaga ko gupfusha abantu, ko kunyaga, ko gusahura igihugu, gukora byinshi bibi azanywe na FPR. Reka njenda igihe cyose tuza tuvuga iby'iyi ntambara ngo kuvuga ngo Sematama ngo yavuye iriya ngo azasubirayo cyangwa ntazasubirayo, ufite remote niwe umanipira ibintu byose akamenya ngo arabyerekeza hehe. Sematama ni umusirikare w'u Rwanda yihannye ko umusirikare wa Kongo aba umusirikare w'u Rwanda. Uyu munsi bamujyanye i Kigali bakamubika sawa, bamujyanye i Goma sawa, bamwishe ni amahoro. Ibyo byose ni umusirikare wabo bahinduye. Nibaza ko nta muntu ugomba kubijyaho impaka. Banze mbwira ibifobagane byacu ko nza numva biyitirira intambara ntayo mwateguye, nta niyo muzi, muri mainstream gusa iyo gusohoza banyiri kwitegura icyo bashaka. N'ikimenyimenyi bavuye gusinyana i Washington n'uyu munsi ko barabazwa impamvu badashyira mu bikorwa amasezerano basinyiye i Washington. Nta kintu na kimwe mwigeze mutegura, nta n'icyo mushira mu bikorwa kuko ndibibareba, ariko bafite umwanya wo kubamanipira kuko ntimujya mwiga, ntimujya muhinduka, ntimujya mureba, ntimujya mwitegereza. Mufite amatwi ndi mwumva, mufite amaso ndi mubona. Mujye mwihangana rero, no kwihangana nuko mutabishobora ngo muceceke mutuze. Munafite n'umwuka mubi w'ubushukanyi wo kuvuga ko kubwira abari yariya ngo nibakomeze barwane ngo muri kumwe. Uri ku birometero ibihumbi n'ibihumbi, utanze $20, hanyuma ngo izo ngo uri kumwe n'abantu. Ariko sinzi ibyo mubamo, sinzi ibyo mubamo. Abantu bapfe kugira ngo mubone koze, ngo koze yanyu yarapfuye, muba muri mu migambi y'ibi n'ibi. Mwirirwa mwamamaza ibyo mudafite umugabane, mutanazi iyo biva n'iyo bijya. Bene wacu mwahindutse, mwaretse ibi, mu by'ukuri mwaretse ibi. Baba ari muri Noro, baba ari muri Side, mujye mworoha, nta mugabane mufite. Ubu hari amakuru y'ukuri yizewe ariho asohoka no muri za raporo za Nations Unies yuko iyi RDF iri mu izina rya M23 kuko mwirirwa mwirata ngo muri M23, yaragiye yica abantu za Masisi, za Goma na hehe hose. Irangije iragenda ikazifata abanyarwanda b'i Rwanda, abo batutsi banyu umugani wanyu ngo abaribo baja gutuza hariya. Ubu muratekereza mukabona kuko ari mwe mufite ubwenge kuruta abantu bose bari muri iki gihe. Muri abahanga mukumva ko mushobora gukora ibintu mukabikora uko mwishakiye, hanyuma bigakomeza imyaka yose mukora ibyo mushaka. Umva mbabwire, ni muvi buzimu muji buntu. None ngo murashaka no kubikora muri ikibazo. No kubaza ikibazo bivanye n'agapointi wari ukomojeho. Yego. Waruvuza akantu keza ko kuvuga ngo Sematama nyene ni umukozi wa RDF imugenze uko ikeneye. Numvishe umwe mu bagabo uzi ukoreshwa n'abanyarwanda ari we Nyarugabo avuga ngo abagore n'abakobwa b'abanyamurenge ngo nibatwigwaneho, ngo hari na contribution bakora ku bijanye n'urugamba.
nimba tuvuga ko RDF ikoza uwishatse nka kuriya kwa Sematama na Nyarugabo uzi ukoreshwa nk'agakoni ko gukubita abanyamurenge no kubarimbura, agasubira akavuga abo bakobwa n'abo bagore abatribiwa nawe mu ntambara, kandi ariyo yari impungenge yacu. Nimba tuvuze ko uwo nguwo bamumare kandi barafashe n'abandi baturage babashira mu ibarabara ngo baririmbe jenoside, nimba uwo Sematama bagiye kumugenza uko bamugenza kose, bari abaturage Nyarugabo yagize abasirikare b'abakobwa n'abandi, ibo ntibagiye kubakorera jenoside kuko ari ababo bo bagenza uko bashaka anytime? Nibyo twarimo tuvuga, abantu bose bari muri iki kintu ni abantu bakuru. Umuntu urengeje imyaka 18, nibaza ko abo benshi muri abo ngabo wenda bageze ku masomo, nibo navugaga kuko bafite amaso batabona, bafite amatwi batumva. Nyarugabo amaze imyaka 30 arira muri izi nzira zo kuba umu agenti w'i Kigali. Iyi myaka 30 nibyo amaze yakora. Azabereka icyo yabamariye. Abo bahamagarira kujyana mu ntambara, azabereke muri iyo myaka 30 icyo yabamariye. Kubera iki batamubaza icyo yamaze iriya myaka yose yamaze hariya? Yakoze iki? Ni iki gituma bamuji inyuma atahayabereka imirimo? Nazaga numva i Rwanda bavuga ngo rego ngukora ndebe ngo irarutwa, navuga numve. Ariko nakikubwira iki ntacyo yabamariye, ariko we hari icyo yimariye. Kubera ko niwe muntu ku isi ufite PhD muri rebeli. Yego. Yaragraduatinze, niyo PhD ya mbere yabayeho mu mateka, niyo muntu wa mbere ufite PhD yo gukorana na rebeliyo zose. Voilà. Ico nukuri ahubwo uragishubije ni ibyo ngibyo, niba ari byo bishimiye gukomeza ko nabo bumva yabajyana muri izo diplome zimeze bene uko, nababwira iki? Ariko ndatekereza ko wenda ndatwaye maremare, bagende basubire batekereze kabiri. Nabagira inama yo kuba bagerageza guhindura ingendo y'ibyo barimo baba bakoze. Ariko nibatabikora, ndongera mbabwire ngo agatinze kazaza namenye yo haruguru. Murakoze ne kubarambira.